ngapain lo? Ini lagi nyiapin makanan buat Om Tajir. Perhatian bener ya, lo sama laki gue. Iya dong, kan Om Tajir udah baik juga sama Kokom. Kongkong, lo mau kagak encing jodohin? Jodohin? Jodohin sama siapa? Cing, jangan kayak babe tiri aye. Masa dijodohin sama permen pasar? Oh, enggak banget. Makanya ayah tuh kabur kemari. Aduh, pokoknya nih cowok dijamin jempolan, cakep, ganteng, terus ngajinya nih Qurannya katam, sholat rajin, kagak pernah tinggal. Mau kagak lu? Tapi ayah mesti ketemu dulu nih. Kalau itu mah gampang, encing atur, pokoknya lu bak.